Istorija muzeja Staro selo može se smestiti u 40 godina postojanja od kada je prvi objekat 1980. godine prenet u muzej. Istorija ovog muzeja zapravo je vezana za istoriju razvoja sela Sirogojna i Pletilja Sirogojno. Ovaj muzej je zapravo potekao iz njihovog okrilja. Ideja o izgradnji ovakvog muzeja potiče iz tadašnjeg DP Sirogojna, preduzeća koje se bavilo proizvodnjom rukom rađenih džempera. Ovaj muzej zapravo predstavlja i čuva kulturu stanovanja jedne takozvane dinarske kulturne regije. Muzej čini par celina. Prva je skup kuća koje su sačuvale svoj prvobitni izgled i namenu, kao što su vajat, mlekar, pekara, ambar i salaš, mišana, kačara i štala. Zatim tu je dvorana za razne izložbe, promocije, naučne skupove, seminare. To su opet objekti koji su autentični, a kojima smo dali i drugačiju namenu od one koju su imali na terenu i drugačije interijere. Morali smo ih prilagoditi našim potrebama. I još jedna celina, a to je taj deo gde borave naši učesnici programa, kao i naša krčma, odnosno jedan mali restoran u kome negujemo tradicionalnu kuhinju ovog kraja. Druga celina su objekti za programske delatnosti, jer muzej tokom cele godine ima svoje programe kao što su oživljavanje muzejske postavke, tradicionalnog načina privređivanja, vašar starih zanata, u čijem cilju muzej ima prodavnicu gde se mogu kupiti njihovi proizvodi. Postoje i grupe koje borave tu kod nas u organizaciji programa, ljudi koji žele da te svoje programe ovde realizuju. Recimo, godinama dolazi grupa stranaca iz raznih zemalja koja uči naše narodne igre, naše narodne pesme. U prošloj godini osetio se veliki pad broja turista iz inostranstva, ali dok se koronavirus nije pojavio, bilo je dosta gostiju iz Kine, Izraela, Rusije i drugih zemalja. Par godina unazad akcenat se stavljao na rekonstrukciju krovova, pa se još uvek radi na tome da se promene krovni pokrivači, a u planu je i proširenje muzeja. Ovaj jedinstveni muzej na otvorenom možete posetiti u letnjem periodu od 9 do 19 časova.